Lijep pozdrav svima, moje ime je Ljilja i dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu bavit ću se jednim problemom s kojim se susreće dosta žena, ali o kojem se srame govoriti. Prije nego što krenem, zamolit ću vas da kliknete to dugme subscribe kako biste me podržali i to zvonce kako biste dobili obavijest kad sljedeći video bude na kanalu. Dakle, problemi o kojima ću danas govoriti jesu neugodni mirisi u menopauzi, što se tiče vaginalnog dijela, i inkontinencija. Prije nego što bilo što poduzmemo, najprije je potrebno napraviti jedan liječnički pregled gdje ćemo ustanoviti da li postoji bilo kakva upala, infekcija, urinarna, vaginalna, gljivična, bilo kakva. A ako postoji neka infekcija gljivična, koja gljivica je u pitanju, da li je prisutna kandida, da li je ešerija prisutna, sve to treba utvrditi kako bismo naravno znali adekvatno postupiti. Pa da krenemo sa inkontinencijom. Dakle, pored ako nije prisutna nikakva upala mokraćnog trakta, ako jest, naravno potrebno je liječiti upalu. Ja, na primjer, nisam prestala liječiti upalu antibioticima, radila sam to isključivo prirodnim sredstvima, jer kao što znamo, antibiotici pored toga što ubijaju i ove loše bakterije, oni ubijaju i ove dobre bakterije, što onda dovodi do dodatnog poremećaja te flore u našem organizmu. Ako vas zanima kako sam ja riješila, da sad ne ulazim u taj dio, kako sam ja riješila to na prirodan način, slobodno me kontaktirajte, podaci će biti isto ispod videa, rado ću vam pomoći. Dakle, ako nije prisutna infekcija, da vidimo najprije zašto dolazi odnosno kako dolazi do inkontinencije. Padom estrogena, a estrogen, o tome sam već govorila, možete vidjeti tu u tom videu, djeluje na 400 točaka ženskog organizma, među kojima su naravno i mišići, odnosno tonus mišića cijelog organizma, pa tako i naših unutarnjih organa. Dakle, mokraćni mjehur, on kad se napuni mokraćom, ima u sebi receptore koji onda signaliziraju našem mozgu da je mjehur pun i mi to doživimo kao potrebu za mokrenjem, odnosno da trebamo ići na WC. Međutim, padom estrogena ti mišići mokraćnog mjehura slabe, stjenke se razvlače, postaju tanje, razvlače se, elastične su i onda nema te čvrstoće i onda ti receptori ne dobivaju tu informaciju da je mjehur pun, a mjehur je pun i onda dolazi do opterećenja mjehura. Mi nemamo osjećaj da moramo na WC jer receptori ne šalju mozgu da je mjehur pun i onda dolazi do tog curenja mokraće, odnosno inkontinencije. Drugi razlog je također slabljenje tog sigurnosnog ventila, da ga tako nazovemo, na mokraćnom mjehuru, odnosno slabljenje mišića, čvrstoće tog sigurnosnog ventila, koji mi onda kad idemo na WC otpuštamo. Mi njega znači svjesno otpuštamo i mokrimo. Međutim, s obzirom da su ti mišići padom estrogena oslabili, on se sam od sebe otpušta i onda dolazi do curenja mokraće, odnosno inkontinencije, što zna biti poprilično neugodno. Kako da riješimo taj problem? Pa postoji više načina. Jedan od načina su opet lijekovi koji će pojačati mišiće našeg mokraćnog trakta, odnosno mokraćnog mjehura. To je drugi način jeste dodavanje zamjenskog estrogena, bilo fitoestrogena ili sintetičkog estrogena, što ne preporučujem, to isto možete vidjeti u tom videu tu. Dakle, dodavanjem zamjenskog fitoestrogena, čime će estrogen ponovo djelovati na sve te mišiće. Treći način je operacija, znači gdje se
ne znam, nekakvim kirurškim metodama to pojačava. I četvrti način koji ja trenutno prakticiram jesu Kegelove vježbe. Sve o Kegelovim vježbama možete pogledati u tom videu tu, stavit ću ga, da ja sad ne bi objašnjavala tu kako, zašto, kako se to radi. Ja jednako radim po tom videu, pa evo možete pogledati. Ako imate nekakvih dodatnih pitanja, zanima vas nešto, evo opet slobodno pitajte, odgovorit ću vam vrlo rado, nije problem uopće nikakav, ali da ne gubim sad se ja o to, jer mislim, ja sam tek krenula, ima neki 10-ak dana, nisam neki, ajmo reći, stručnjak, ali ako vas zanima, evo mogu podijeliti svoje iskustvo, odnosno mogu vam pomoći ono što vam nije jasno iz toga videa. Dakle, ja sam na primjer napravila jedan mali eksperiment, da ga tako nazovem, s obzirom da sam imala sve te probleme oko menopauze, koje također možete pogledati u ovom videu o menopauzi. 3 mjeseca sam pila Kronolog i onda sam prestala. Znači, većina simptoma je zapravo svi simptomi su nestali, s tim da sam naravno i uzmala željezo. I onda sam prestala piti i evo 2 mjeseca, znači sad već ne pijem Kronolog i simptomi se nisu vratili. Niti jedan, osim inkontinencije, nažalost. Jel? Evo, s njom se sad borim tim Kegelovim vježbama, pa vidjet ćemo kako će to biti dalje. Ja se nadam da će biti uspješno. Dakle, to bi bilo to što se tiče inkontinencije. Sad, što se tiče neugodnih mirisa, to je isto jedan vrlo čest i vrlo neugodan problem, pogotovo ljeti i pogotovo kad nismo u stanju istuširati se, kad smo negdje vani nismo u stanju istuširati se, zna biti baš neprijatno, jel? Mislim, što se tiče znojenja, svi znamo da znoj zapravo nema mirisa, osim on dobiva miris kad dođe u kontakt sa bakterijama koje žive na površini naše kože. Ja osobno sam prestala koristiti antirespirante, bilo koje, bilo u raspršivaču, bilo roll-on, iz razloga jer znači, sadrže u sebi aluminij, a s obzirom da nam je već estrogen pao, znači nemamo više tu antioksidansku zaštitu estrogena, podložniji smo ženskom karcinomu, odnosno karcinomu dojke, a stavljanjem antirespiranata sa aluminijem mi praktički sami sebi iniciramo rak dojke, jer aluminij izaziva rak dojke. Jel? A ovi prirodni koje sam ja barem koristila bez aluminija nisu dovoljni da bi nas zaštitili cijeli dan, jer pad estrogena djeluje i na sastav znoja. Kao što djeluje i na sastav svega, tako djeluje i na sastav znoja i on sam po sebi je jači nego dok smo bili mlađi i dok smo imali normalan ciklus. Taj problem sam riješila sa ovim sprejom, antibakterijski sprej, kojega koristim umjesto dezodoransa. Znači ne koristim dezodorans, on nema mirisa, njegova je zadaća samo znači da pokupite, da ubijete bakterije koje se nalaze na površini kože. Ja njega znači našpricam i onda utrljam i mirna sam duže vremena. Ako je slučaj da se nešto pojačano zna ili sam nervozna ili ne znam, a vani sam, ne mogu se istuširati, onda našpricam to i na maramicu i obrišem se i onda sam opet mirna jedno vrijeme, miris nestane. U potpunosti stvarno je, prirodan je, meni je odličan, ja nisam drugi probala, tako da ne mogu reći, nisam probala nikakve antibakterijske maramice, tako da vi evo možete pokušati ako želite. Ja se uglavnom koristim sa ovim antibakterijskim sprejem, dosta sam zadovoljna s njim, nemam potrebe ga mijenjati. Toliko što se znoja tiče. Sad što se tiče neugodnog mirisa tamo dolje, odnosno u vaginalnom predjelu, tu većina žena radi krivu stvar. Znači, ako nije prisutna gljivična infekcija, nije prisutna Candida escherichia, ali šta, ako su one prisutne,
ono što sam ja napravila, znači ja sam imala problema s tim, imala sam problema sa gljivičnim infekcijama kojih se nikako nisam mogla riješiti. Vaginalne te bi pomogle jedno vrijeme, međutim to bi se opet vratilo. Ono što sam ja napravila jeste da sam napravila jedan detoks cijelog organizma, jedan antiparazitni program od mjesec dana gdje sam svoje tijelo očistila od tih toksina. Zašto? Jer ako naš probavni trakt nije čist, ako naš probavni trakt ne vari hranu dovoljno, ti toksini iz hrane se zadržavaju u tijelu i onda se kroz tkivo, kroz krv, limfu probiju i do vaginalnog područja i onda se izlučuju kroz te vaginalne izlučevine i stvaraju neugodan miris. Dakle, potrebno je očistiti i taj probavni trakt i ukloniti te bakterije u organizmu koliko ih imaju i parazite i sve ostalo. Znači ja sam napravila jedan taj antiparazitni program od mjesec dana i očistila sam svoj organizam od parazita, čime sam naravno sad smanjila tu na najmanju moguću mjeru mogućnost tog neugodnog mirisa kojeg istina i više i nema. Ali prije nego što sam, recimo, to napravila, također sam koristila ovaj sprej. Znači kad bi se istuširala, našpricala bi dolje i onda sam bila mirna jedno vrijeme. Ono što žene krivo rade jeste da se onda peru često i onda koriste razne mirisne ove gelove, antibakterijske i slične stvari, čime zapravo rade još gore, jer ako i niste imali bakterijsku vaginozu, čestim ispiranjem ćete je dobiti jer remetite pH maternice, odnosno pH vagine i uništavate i to malo zaštite što nam je ostalo. Čestim ispiranjem uništavate, čime povećavate mogućnost od drugih oboljenja. Što se tiče vaginalnog iscijeda, nažalost on je normalan i tu nema neke velike pomoći, znači ne možemo ga se riješiti, naravno osim opet nekim uzimanjem estrogena, uzimanjem nekih hormonskih preparata, što opet ja nisam probala, niti ne bi preporučila nikome. Naprosto moramo se naučiti živjeti s tim i naučiti da barem nema taj neprijatan miris, da nam nije barem neprijatno. Da se barem riješimo tog neugodnog mirisa. Dakle, ono što trebamo, što sam ja napravila, jeste znači da sam napravila to jedno čišćenje organizma, nakon kojega, nažalost, moramo mijenjati stil života. Htjeli ili ne htjeli, to je tako. Izbjegavati toksine, što manje kave, izbjegavati pića sa sodom, odnosno gazirana pića, to svakako izbjegavati. Izbjegavati masnu, začinjenu hranu, kako bismo održavati svoju crijevnu floru zdravom, uzimanjem probiotika, pazenje što jedete, fizička aktivnost, svakako. Fizička aktivnost poboljšava rad znojnih žlijeza i samim time smanjuje mogućnost neugodnog mirisa znoja. Naravno, unositi dovoljne količine vode, hidrirati organizam. Zašto dolazi do tog isjetka? Padom estrogena stanjiva se stijenka maternice, je stanjena i onda više nema redovnih mjesečnih krvarenja. Međutim, i dalje postoji ta nekakva aktivnost, da je tako nazovem, to nekakvo čišćenje organizma, to još što je ostalo dok to skroz ne prestane. Evo, ne znam kako izgleda kad skroz prestane, kod mene još ta faza gdje ima toga isjetka. To je nekako dalje, organizam se i dalje čisti na taj način, pošto više nema menstruacije. To je nekakav način čišćenja kojeg, evo, nije dobro suzbijati. To je nekakav normalan, prirodan proces
Jedino što moramo paziti jeste znači da nam to nije neugodno, trebamo se naučiti nositi s tim. Ja, na primjer, ne volim dnevne uloške, mislim ne preporučuju se, jer pogotovo ne ovi parfimirani, jer parfim dodatno taj dio koji je onako suh i osjetljiv, dodatno ga iritira. Meni jako smeta, iritira me i ja ne podnosim dnevne uloške. Meni je, znači, ovo trenutno, što sad trenutno provodim, je skroz u redu i pomaže mi da se izborim s tim u koliko je toliko mjeri, odnosno znatno mi podiže kvalitetu života i puno mi je naravno lakše. Jel? Kompanija sad trenutno ima i neki prirodni rolon koji je također bez aluminija. Ja ga evo nisam još uvijek probala, a planiram. Tako da vam ne mogu reći da li se on može nositi sa ovim hormonskim komplikacijama, odnosno manjkom estrogena. Znači ja nisam nikakav stručnjak, nisam nikakav medicinar, ja prosto iznosim neko svoje iskustvo i način na koji se ja nosim i koji je meni pomogao da se nosim s tim nekim problemima. Mislim, ja sam to iskusila na svojoj koži, pa evo prenosim vama čisto kako biste i vi možda, kako bi vam olakšala te neke neko nezgodno vrijeme koje je teško i problematično samo po sebi. Evo, drage moje dame, dakle, mijenjajmo stil života, moramo, htjeli ne htjeli, ako želimo si imati kvalitetan život. Dakle, toliko od mene u ovom videu. Bacite taj like, pretplatite se, subscribe, zvonite da dobijete obavijesti. Evo, toliko od mene u ovom videu. Da ne zaboravim, ako imate neku zanimljivu temu o kojoj biste htjeli da govorim, slobodno me kontaktirajte, predložite. Kontakt podaci će biti ispod ovog videa. Ako imate bilo što pitati, tu sam, slobodno pitajte. Rado ću odgovoriti na svako vaše pitanje, svaki vaš komentar. I evo, dobro mi došle i do nekog idućeg videa s nekom zanimljivom temom. Lijep pozdrav. Ćao.